پادن سے ارپن میون سر یا رحمت للعالمین تقسیم گرمز دون حصن مز ون جہان چی حیرت تقسیم گرمز دون حصن مز ون جہان چی حیرتن تیوت معجزہ شکل قمر یا رحمت اللہ سی چھک رسول اللہ دیت یہ کم کرو بے شک صدا رب نہیں بخش نہیں تیوت حضرت یا رحمت للعالمین لوسط سو اختاب اوس کرتا مت گمت پروس امر لوسط سو اختاب اوس کرتا مت گمت پروس امر تس پیو کرن واپس سفر یا رحمت للعالمین لازم مسلم کے شاہ نبی صاحبس فدا زوجان میونی نبی صاحبس فدا زوجان میونی یمو تاریخ عالم گاش روک یمو کر بت تبی بت خان مسمار یمو ترو نور ایمانک دلن مز تو کوئرو نو زچا لگمت حیات نتائی ایسک زندہ ساوا مزارس نبی صاحبس فدا زوجان میونی گہے اس گونٹ باپت جنگ سپدان قبیلن ہند قبیلہ مار سپدان تمن ما اس وحدت پانوینی نبی صاحبس فدا زوجان میونی یمو کر پد وحدت امتس مز یہ چھئی مومنن ہنز اخ نشینی رحما بینہم آلو قرآنک رسولس محترم مانان سیری وقتل پانوینی نیائی تھاویں شکریہ جزاک اللہ